Chinsa isano mibere nenusu chamo baso goika chinsa ikomi chamaroba na papasiko the bad. Enyoni atakuwa na kuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Ndizi TV ubwenso bw'umugushi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogonko bwogushi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubili emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mbuyamono mwancho muliro Ndizi TV andonsia sobere tena ndede mambingi atokonyo na sembe wa somoroberi bwensakia rituko lya Jumanne nyasa twanjina ndetwalore kitariki 19 mutenyo kianda mwaka 2023 ngakibwakire ngaya kwabokire ngayorobere tigochigo senga yeke bakyago kibwatera rituko lya lero ekerotogosoa imeyo muroberi ngo kwarigani kianda gekomi ochaka munenje nando ochaka munenje nando kora munenje asemambi yaboniga ne mambi ngia njataka gotu asichinsemo ao timaitia sore gozaro njataka gotu ekiagara senarenge gocha ekibago njanyirira sinini nanda bondo jina lire ndi chenje tia sinini ane ero kiombekeli giokorenga lire gose meteorological department gyanya kyo de abuna bono atoikire asinga kiri ya Erinino ekeremiro birende kubekwa ao eliyo kwenda kibuna inaki aba Kenya bakobeke mirobelyo na gwetanga kuru matara andonsi araretwe nimbura enyinge yerobereri gotwa gose yajagirwa gotwa asechinsemo chinde ao Manjumuri de angwari ni kiandike ko ngote na bono so ime yumurubiri bwensakia Jumanne tojaka manahana ntokora manaye ekiagire kirenga kyumurubiri okorosa ritukulia otwa mayanga kikwa bokira na kirobere tiritukulia asemambi yaboniga otambe sisi mambo ni matatu asensemeli ya Ensakia gosasi moroberi oyo ensementanga noko entertain ensemo ya kabiri noko educate na ensemo ya gatatu noko uniform sisi maneno yetu ni matatu si kama yale ya rais kulenda yaito na alito educate ko uniform na go entertain yani iyo na evidenga beto asemambi yaboniga kaikwa bokire ngakikwa bokira na kirobere tiritukulia asemambi yaboniga na kingane tiontebi wetira sinamba ira seskini yurabu ya 0792192834 ine namba ya na ye studio asemambi yaboniga
Boigo nyiraninda sensemo ye mitandao Facebook tanyole Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na bao tanyora Ndizi TV News. Okonyo achinga kina boto tweet at Ndizi TV News ende tuasuka gochibosio amonae tuachaka nae na tuakora monae ekegera moroberi toyo okorosari tukuliao moroberi toyo kwa denga kiria kire na kimerubere asense ya Kenya nga kisiasa ebwatetenze na kimerubiria serikali yebegete nga kyamaguta akaire gosebona lyaba Kenya bagojigosiba omukanda gosomo chibi kabisa ekaraba debuna bado mambo injirare goje bottom up nere yebono rende amaguta korunse go chigoro ligo kina ashwali mete abande bali barase serikali ya Kenya kwanza abande bali barasoma bwasi miuro moja ekerobaga teba buna ngakiora kini amaguta 33 shillings ase ekiagara karotokoli amaguta yeta nguko yatumeka mono nechipasenga nechipasukweli amaguta yeta karokoli nabali bokonyora gwahinse ekiagara igemine dynasty matera ikasayo miroberiteyo yabekirwe atuateyo no nabanda mbabwati njira baranyare ko musemigaso mugaso miale ya jua barosi chinguru chomorero mbabwati chendeta mbabwati kende ikuboneka rokomenta maguta yetaya 33% iyo ni bottom up zamizi jui bado ntoka nyitunya koranga kia serikali ende ebige temero bilio gosengneke ya maguta gose bado ekaraba Kenya bagendete kwe yageri ekemba andonsi sibabere ko ndabandi bari barojina ni kawaida mete bunabona bamugwasiri okolini gali ya serikali bantu bari bakolini gali ya serikali barabatari gutumeka kende gionzi baraba maidene serikali bwate allowance gatwara ni traveling allowance aetubwati mo Kenya kawaida aebono nayo korana ense yaberu bikonde bari bande nabarabe mbarana gose nkinto kenene ke barabaroje ni kama kawaida igalibe kwa GBS ya serikali nande chiao mate taxi tuwakanere kubek no enere kwano nabalindi bali balendete abarai ebese yabo ina mangana makongu sana ale ensi ya Kenya lakini sasa ni kufumilia unafurahia kuwa Mkenya ama unajifunia kuwa Mkenya ama unafumilia kuwa Mkenya bono ebintu nabye byo bigitigate ensi yito ya Kenya kolene yeti ankwaligani mambi yaboniga torena kitogosuka gochibosio ekanarojena Communication Authority of Kenya Director Ezra Jiroba nanyareka ko suspended yalia kuruase emirimo ya yebuno mo director bwensemeyo ya Communication Authority of Kenya terama ikana buya ningi kyali koirera anyareka kwa isiko ekanojena Christopher Wambua ni gobono abegetu acting DG Director General bono acting akorogona Christopher Wambua this Jiroba nero renyorire tadi ntunde ntanga tadi ya kabiri tadi ya gatoto gundo renyorire asa kongu no engoro asa matuko alimaga tujuko kwa deringane tumaina ingi kyarho gara habe suspended koru ase kibage kikiaye buna Communication Authority of Kenya Director General lakini bono rate ni wemeremo tujuko deringane torena ki amangana agendete koba asense yeito yake ngoyo motenenedi weka toritorire na body ni bode chinguru choko teneni omo director gose nomo wasiri gose nomo principal secretary naro jomo principal secretary ali korwa seseme yate tena taramanya buyenga nelio kondiga kumanya atatujuliza baadaye atatebina naki amanganare umanchumurire on this TV andonsia soberete anene asamashabiki ane aliakomba tukutira seseme ya online Facebook ikalia you like you comment and you share ndubate nsabu obinte video tambio kora you like you comment and you share numete comment yawe erinko kanibotambe niligoja egotena litukorania nilia Jumanne ngakikwa roberi tukuriao ngakie kibao kiao kere ngakyobogi maboko irete na nere intagete asemambi yabonega intagete SMS irira turubanio marembe maide nonye maide irira turubanio marembe lakini tena inapogo turababiri batatu obateire naja tufumirie kuwa wa Kenya so batena haya sisi tunafurahia kuwa wa Kenya igotuma uchumbe yao wetira bwa sense ya mitandao Facebook na watena nyore Ndizi TV News Digital you like you comment and you share
gocha asemambi ya abone ensemberi ya YouTube munatura subscribe you subscribe kwa beka alirende kidole nera bokora kwa beke notification ekengere nkiralia ekero muroberi bwensa kyo chakire rende kwa manyabuna umuroberi yo chakire kurwa Ndizi TV nero bwansu Gusii muroberi ko chakire litukire Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi na Ijumaa nemeroberio nebangire kira litukio liobona litukio lero botamko tebina wealth is not health but health is wealth yani ekarobate afya ere engia otaiwe tubiru konyobinde mutu tari ko watia ende tari ko koroma malika tari ko watia magongo tari ko watia magora tari ko watia oseno ende tari ko ore buya iyobana lioro motenengu omete no bo motenengu lakini omete nyagitali we utajili yako iwezi kukusaidia na tena bono Jumanne botambe twatwarigire na amangana afya na kitoko linda afya ito ekyali litukira na tetina ebintu mbiro takire kulinda afya no yarenge eyemo yabo buna wika orende afya yao toba careless okoli ebintu ebichabu okoli ebintu gete yani anone ekwagode no ene drink atuma etina kosene ne afya ne sali afya yao ani go koli tu esali kwagolerwa medino ene ndagera konyo muntu okolerwe ndagera olitu tamadina itaza niwizike na vera sali afya yae hiyo timu jana inye timu hapa nakosa timu following timu chini ya maji na timu diaspora simu avita mwensi na habari ya nikiandiki kumoso ime yumoroberi obwensa kia bono mambia ntebinga yole nga kioroberi tukuli bono mambia na mangana makongu sana ekiraba sae witane chiribu isano na ibere 7,000 youths bawe Ensakia ase county ya Nairobi ntwaro jibeso gedie bunani wate kuli kwa osipate kwenda ko sasa kiombe kia banyanyimbo iyo nensemeria majoni Kenya Defence Forces 7,000 youths haibu ilioje mate ngomanyana Kenya ga stay ekera basa baso 7,000 babegete rain na abo bantu bagoiru isire start ababande 6,970 ngaibagoje abande kwaro jibago de badina tu abeire NYS tu akodire mirimo tu promisiwe lakini ntoranyora mirimo teyo Kenya yobono wikebidi watu wajitume ntwaroja alekera muraibwense osoma konyi muraibwense rigatika gashewa ajieta sigira jushe neyemo akaita abantu moyo kweli ani twari kwana tegara nanyanusi mwenga akateya ntona na mubeka chiko bie jibina murajibeke kaste yo Kenya kazi hakuna Kenya kora kote umuntu na igasiende yonsi kwa irwe kuraye tema kuraye renda iyo uchumi ne kongo sana ngorira tori tware kyombegeria yako tukewa abana abafanya kazi pamento mesara twaro de byombe hawa bigo tena abantu pamento mosara twaro mubwasi miuro moja bokora wanaraira morodinga batena ba Kenya tikaba mento mosara mosara no takire lakini manyana naro tabwati nonye nakagasia kuogo teba nakake igobone igasiende yonsi obwate buna sokoro yanaga ndebiria bukale rende miaka yana ya magega 1970s agandebiruna mochokoro keri kyonsi keke kwairwe getarere kebwate kabisa kebeke goa kabisa igirigasie yobwato mosari tema konye korra buya tikekoba muntu bwato ko tamata ndabange babutirwe sari babwato ko gotambe tema kora yirenda kera to kumanyangyo uruja basai 7,000 baiso geti alia gochiko korigia libaga mpa korigiri bagali okwenda sikimgirigia Kenya Defence Forces analio bwate gasikete nsini niga gwaja kwe murungania nini ebese nenge ndora debana osetina tena bese yoko nisaini ya kiro muntu natakeira mentwe ebese kurinde kurale ndimirimo to kumanyangyo na kiekaba nado meta ndora ko debine bese ine nkukuria osega iga osalie na ba koseka oda kucheka by the way so weika bwerende orende emirimo yago buya ayiro neme kobwade angikana bokonya kwa mentirwe ngeli osegwa skwanyore promotion gojia samatuko alebosio yo Kenya mangana tari buya igo mangana na turubaine kabisa mangana na turubaine kabisa kerondo jibono serikali go Kenya kwanza egendete komochani alina yaya aba wasiri bali ba kwana bali ba turobani ba kwana mangana amabe letakere ba ku isikose baseriwe ngoyo gota ko baseri ko basewe izara dimanyedi imura ibwense tara kwana nganerio na achaika sense konya torena ataongelero ilo jambo osebado nerengo kirali kiara noje we have reckless mawasiri aliba ukwana amangana gete metekero modaga tena chimbe gesima
naye kubwato buruma ede mokenya ara koroma kwere kabisa ede karode muntu na gunyege sima puna noni kia maji kia mosinyire surely lakini ndio turaranga kimura ibuyense lakini ba moyo biko tena na biri shafu era bentindi sana yera ke aba era ba ke isko. Kenya ni nchi ya matajiri, si nchi ya maskini. Kuna watu matajiri sana. Madhari yao tena tubua tibese, kuna mtu anahesabu saizi mamilioni. Asubuhi aliamuka tara kura kwa barabese jiae. Mnyanga tena botambe kerobo ke dore na afya buna bono njinabo kaiga ndingwe tibiru kunyo binde bi announce bobe. By the way, na arora sigete umutuo gwatia bono ile gari bakori yende nyagitari. Omuntu gakura sigete umwana wiboiru abana ngoiria tabara kabisa na musamba mwayo jire nandi bakubori na mwana kiborwa manzo thinu mumura whether bad discrimination itera era na ngoiborwa no mwana mumura onjimbo iboru muinali osawa umbu yabona nabutogo nyesoda ngoiboru na yamba sibika bando ina biko ikubona kama dena ekero umutuko wadi narode afya biywa ekero tabwati appetite narora agire kabisa okorobo kumesani Garao tabuga tipeso kolina no ne bajaji bigi naro bugate ro rangiri taxi atera sasa rano no kupage ndere kupage akubona korubu minyingwa mpaka town nire ule mode na maguta mentiri kanero 1500 erosoki ayebona ali koline bajaji upage ini sasa ina vile ayotena ine koko ngeria sigete 100 hapana niko na 50 ngakitoka onande wake bigi yogen ona hiyo ndio maisha. Metasinya sababu ane tore ngaine lakini hapa duniani sijui kama Joshua entore ngaine boli asomo nene tore ngaine lakini ense ne kamba kweli ense tore ngaine kwa Biblia wanasema ya kwamba we are equal. Are we equal lili kiana kwa somande no ne Biblia liandena abantu bale balengo abaliri bale balengo abangaini bale balengo abatajiri bona nonekera kwa somo mwana Lazaro. By the way, Mungu, hiyo tutakuja kuuliza Mungu wakati wake. Keroso nonye ni kitabu kirikia Lazaro, no monto monda. Lazaro alikuwa maskini huko archande kete bore karodi ya bajitu kwa na no mugambire horende mangana makongu sana akoba ase ense. Olinda ya tujitie moyo, tingo kwa teibwe ngente jitie jikaze, jitie moyo indende tuskiko chibosi kerno na bana no na abana mbali ya school mbaje babunge January eso abana mbaje university mangana makongu sana abayibolingo kabara albate una kanege ndugete mete na rano na secretaria umwana asirio bugima bwaye asense melia masimba umwana agaseri erimu pepa ngairene ye abantu bako print no njikora print inde eriyo print inde document gete gose amasakararia umwana agaseriwa ekera seriwa rim paper I think it is 500 una dene kia mendire ngaki ya William Dr. William na bera abe 700 nkara kena gorete na bera abe 700 ekero mano ya seriwa akagenda rende na abayiboli bae umwe itatu mwabona asiri tangi mitinyi tatu ya eri mamo mwaboro rende ne jango janjiro dende no tenyara dende umwana yakamwana bono mede bana balitora felisabu tigamo abamata mbaji bontao kuna bontao bata maidina noena matoboni kya wikiwa na grone bintu biki umwana atana tigangende ngikia matoboli nyore ebese eita. By the way agore elimu goserende metindo konyono no umwana kete umwana akwenda kole konda familia yaragira. That's the fact in Gusii. Kwenye nono mwana ore form 1, ore form 2, form 3 anafanya konda. Ore tano nebe saro chimamu mwachande gete ogora none sukari, ogora none machani, ogora none nkende. Iyo inafanyikanga ase binyoro. Tino kwana bari bamete town bari kibasu, beta bari bamete town paraparo jene drama. Iyo ni video hapana. Umwana yekera agenda atakete this a true story nande yakore kara last week yanto watu mugano yakero dibone asanya kieto koro mugano iyo. Umwana oli kumbe kwa bahati mbaya egari ye kendoka yabo ya muitetaga kwa bono ngoko maju omondereba oiro mwana emeremu abayiboli ba asogotenyara kwabo ogarire mwana okire kore konda okure umwalimu ori osereti umwana elimu beba bono ngoko maju lakini umwana ero ralire okure
nari kwa makonyana umwana onero renge etegemeo ase familia yu umwana onero umwana mwibori arona gahaki umwana otigasome na bago chikobe breadwinner ya bana bamwabo bono familia yabe disturbed yani bono tebwadi mwerekeo tebwadi bosi osemagiga umwana ero kure ne familia bono ngorigere oroje limpepa ya 5500 ya 700 ya ireiro umwana okure oikama tangaro beriwe abairi ngoja barororo abantu mende banane banje tamatanga barabu bawo jababu tatu umwana kwene batagete baragere lakini sasa hii dunia amangana makongu sana lakini tusiwe moyo mete nilina is coming soon. I don't know when soon but it's coming soon. Manene ajigo toira se tumoka koli kwemechando lakini ngente kyangu nento sana we shared with people alia kigangu na kabisa umwana roje orule school esali yerim ya 700 ya 500 neba 1000 lakini roje bono ama kweli amanyorere ariko ba school tare gokwa paene ama kweli nko tare gokwa maite bando bana na makweli mubukale lakini ariko ba school tare gokwa uchumi ya irene mpaka binde bigo sare abari mbonke babwate depression babwate mangana makongo kuma tena abana digabaje inki akoba chichuma akoba yiga inki akoba yigira sure uroje mnabona amaguta ari igoro igo meaning ina anone chingende obori barobana bari gutumeka mono lakini abari mene ngo nyibare stabwe ngo abana imbari ba kunyiro ngo by the way igono wige bid by way ejibando uroje bando jajire gesara jingende akira chingende mete gunie ko bogoli chingende ali 40 to tebe ko se ne ebituma 40 35 akira times 200 procurement style hiyo bona nga yo marma ko rusi message amangana geta makongu sana majumuri inero jumi ya Kenya asikirita bona balme babwate stress babwate stress yabanene bachande gete kianda yekomi lakini ndende cha muzingire na katwena no moyo torena kiense kogenda ntuku moyo ndodeba twengente ndoitonde ndi torena ngakiekoba maybe mabina buraki lakini ekero mwana osiri bogima puno seri gweri mpepa ojo nyoro mabasuka no yebwe bara ekerata getigo ikosina matoboli enyore shilingi 100 shilingi 200 na shilingi 300 amangana makongu sana tetorena ngakimero brie kobe bari bakwena jibasari inkakiba family kiba mete hii dunia imekuwa ya matachiri peke yake kerango kwana igo tarinko mochumo ndo igete kwa nyore ni bapana watu barbe nyore de nibo lakini tikatutubeke nibe iko nyanyasa bandi uroje nabona mwana arakonyora no basal emokonye bintu bunebi ngikuwa mefaidika sana kumanjo muri genda untomera usemezi ase mambi yabo ni ndoji liberation seri uni moja editno green matiangyo mondo baada yako Victor Mondo Estro Espon Momanyi ni roje na Halon Martin ni roje Masisi Dominic Warda Dioba abana mashabikiana alienda tutuma SMS ya basi mambi yabo ni wetera sense mail yo mtandao of Facebook boigo bali wako tuma wetera sense ya YouTube genda utuma boigo bali bagenda te kombwati asemambi yaboniga ni roje na nigo more ime yo moroberio asemambia engia kabisa asante sana gendera kontumera uchumbe yao asemambi yaboniga ekiagereye ne Rondis TV obwansu bwomo Gusii inwe n'abantaba ya gose ayenelesa bikiriane nigore omonto myakabise karogwena kina wasoire me yande Steven Rwanso Gusii astayora nyoro bosembu nobo astayora nyoro muroberi okrosari tukuriao etwa ibarate bara sisi tutakuwa ndani uikatobe ime yumuro binabona yata yago tubona mambia omonto muorere bado ni garaire ebiseti mbako borangete atana iskau bwakire mete awadena bwakire iskaba goto momonto na bwaki no yo motena bado mbrakia iskane mbere igoma Gusigo ikobe mominjolimi toba moseraibu obe moseraibu bono nalio serikali onyawadena serikali saidia obe moseraibu utakuwa unaumia kila wakati goto tuetome keriega ketoko korabuno Gusii ekiginga kiriege kobwade gitume kebuya kerosi buya orore nengaki ogosuka gojibosio simekeskuma anabogo konya kojasa matuko alebosi omwanjo muriria na magara dokorakana imena isiko ya Gusii asero ngoro Gusii tikuligoro asense meli ya Nyamira naro jekero ensengima ya credit tuko ya bambu day emeteri ya bambu ekanona jena omo commissioner we county ya Kisumu nere Onesmas yata raite omusangano ale asense mo ya
Uru Gardens county Nyamira agatepa gasemia abantu banyamira na bono ya ikirenga kiri matete gosimeka material friendly material indigenous studies area okonya matesimeka chia avocado simeka mapera material yebwata matunda iratokonye gojibosio oyo nomo como county commissioner wa county Nyamira Onesmus Yata oyo semeti abantu abya county Nyamira krobal go serke alitukolyo bosimeke mete anene bambu naroje no wasiri webintu birute tana ina mangana a water energy natural resources kurase county ya Nyamira nere John Matiangi nere kiranta sensemeyo ekrobabore ti abamenyi be county Nyamira gosimeka emete boigo ekangwira na se county ya Kisii mugabana be county ya Kisii nere Bauro Simba Arati bado adanitaya naendrete kukonya gusikwene kimuna obabe kupatana nebyombe binde bakonyire bali no barema indi banyore chiwiricha nimerubirira bakonye asemerimo yabo yakira lituko muroberi okorekanete alias amagajo ATC Agriculture Training Center asumuchi oboso ayina araninga se ensemeli kirumuga bano be county ya Kisii abegete miroberi yogosira emiroberi ase county ya Kisii ebo igolingana lyalengerio kokosangurwa sensemeli ya bomako aliasemo ya Aliana constituency ya Bonchari county ya Kisii asomo sao yomo ekagire buna nigakwete asenjere botutukanu iguru yemesira imesira nero mwanju muremba kaboni egento kyane ngyogo jan sana umuligidira ndebone asanya negida sensemeli bagatwara ni robot buna kolengana ne amate yoni yote abuna ekarba ruseti omozao yo mojeli osiyeti obogima bwae asenjera yobututukano nigo aigetigu asesemo ya enka ebintu bigatoka biribigo bagatana ishara ya emesira bono lingo bona emesira bado nere Gusii amangana makongu sana ekaro ya beta alina omulande bakabidi bakaire ni omobero imojeli ekarwanyire mojeri bara koreke mira bara rangiria abantu bara tindo kole bindebyo mangana makonsana na asitogetena bado ebindebimbire Gusii inge bindebimbire Gusii nande ngibikobera Gusii surely aye tutagete bantu bagendere nane wedena musaoyo kanali aradiro monto mokemo suba direndega neraja ke familia yaja ke sakukiae bono ba mutungwe kolengane familia iyo na obiyate tena ama kweli atari ya kawaida agi Gusii ngi kwaberega amangana makonsana no Gusii bado no rase bintu biri maitenande nanyorete mongwana gete onaria bweba charge akarigondeina ni garangere tukubotuko ningi egenda korangerigu nekeginga chiango chiae ngurwana chikale ingi chikobuna na noboremo yango yaye yamekara sense gete tete kwane kirangwane bano munabo mondo yara manye akara sigete ngembeta mare marona bantu kobuna bale bano jitikantu mekena aka alengi chinze ense yale mukae ngomo tebya kaluna ina yaya onjimbo osukiri oro bebe mosajo ina baruete ense yale agacha emioro nabo yabo gwetiwabo bana dentali bantu baje tiko ngatanga muntu na baraire Gusii bono mejano ki amaguta to jande mojaye ko buna jimbebe emesira mobege bono inunga kimokale ende nanjino mo Gusii tinde rusi ororo ende no abantu bakora ate ende njino mo Somalia lakini nanjino mo Gusii ebinte bingi biko gara bigo to janda roja maguta go janda umonda go janda goro yoro bebe ese gina baya beta bwe miore gatieru kabisa bayo tena yaya abakungu na inu irangora abakungu mosari mechi karoje makungu ya matedina yayo kirede onchimba momro mino irireke ginga meto mondo na suki agino meto bole mboro no bwansu Gusii amangana makongu sana koba ase orongo rwagusimbia moro manji muri namanga enda tokorekana imena isiko ya Gusii aya Gusii arona rago jutena ali akorekanete kerona roji umurai gose umose na tabu county Kakamega bon aruale na boreti umurai bwense na kawe ikaiga akesiko Moses Kuria David Ndi babo chiji baba kesiko asoko misiri di serikali ayuna aragendrete asense to Kenya na roji Moses Kuria na walenga se county I think alikuwa Laikipia nitaona baadaye karaja kita mangana industrial park bwana wananchi ngo ikane boli as an individual ikinge bwati bwa mate bonde bwenzi no ndebwenzi ingi tora igore emiradi mengi surely mbona tufungue miradi mingi industrial park
itukuri anginyi gwete no masesuguri no ale Gusii hai gore industrial park ingitora igore industrial park chinyinge abakenya baendete gochandika baendete kumia surely industrial park inje guru Nyamira ingitotatwarira industrial park yemo asorongorwa Gusii iyera generate income ekire account netagete etware industrial park ya aseki korenga nanje na njendo jena nerebya twargutwana Gusii eyemo ebe nene ebe standard ere engie onoje giro montona housing industrial park miradi inafunguliwa kila wakati kila siku naona gaitoko sukajibe zenjiro mo waziri agojera hairane lakini maguta aronoroje aregesara bona rende it does not make sense surely it does not make sense lakini rende serikali nere emanyete ngakia kora emeroberio yaye amonjumurire ayunaro agende ko baime nensizo ya Kenya kronaro jina former mungi grida nere maina njenga akomoji serikali akobona ga kinje motago ntiga na pi eni gekrabeta abducted ditgo lia Jumamosi maragoba akatigori tikoria Jumapili akadana na baire tu asigate na baro nyina asibira maiso akairumbaka kanyomba kairongo fro ya gatano nomo akabori una ginga kyobwa korengano ine maina njengo rugokwana talinje imaina njengo rodana mbwama de kyobwa na mabwa simiro moja mero buri kimobwade akadare na mbage twe yani ikintu kiriko na toja bari kunya kwa toja hadi asidini karobege te bakabwa tukurende bakaye shilingi 2000 baada na line bajaji oimaina njengo karagode hapo ono anasema ya kwamba wanaandama walio katika mlengo wa azimio la umoja wa Kenya maina njenga na bate bete boyo naro je jingwana jirija by Batson njia chake to sinjiga ndrede ekero umurai bwikyama kyawaiba Kalonzo Musyoka Stephen Kalonzo Musyoka tena mbabe kire miroberio yogo chikoene kya na kibago suka go chibosio asichinkwane ejo karwali ngina kimani chungo na bande kimani chungo era tukire nene niga atoke diomo konyi bomurai bwense asire tengana mo konyi bomurai bwense ekara tena abanda ba kwana lecre statements bwamate mboyo ne serikali gose ingana teo ye serikali tari serikali batumede ngorendo batumede Moses kuria ngasikia okora akora sa serikali inkia okwanda recres kare mundu bwe serikali tako suspended ayunaro agendete koba ime na isiko yense yeito ya Kenya amange sana mwanjumurira igenda kutubwatia asimambia abone ntomere uchumbe yao kwetera sense mimi mitandao Facebook kunyora Ndizi TV News Digital baiga sense ya YouTube na boko kunyora Ndizi TV News kunyora chingaki na boko tweet @Ndizi TV News kero Ndizi TV News kero toendete kubwati miroberio ya abono mambia chosho utanero la sense miri studio kwene kuna marigine jibijago jeire azinjira ya bene kabisa no musa omolemu na ndo musa omolemu kabisa okwene kuna emiroberio ya abeire buya kabisa nino jakeni gisemba agoteba buna good morning thank you for a good job well agodena good morning thank you for a job well done extend greetings to Joshua too Joshua nani amekusalimia Gisemba Savi Ken nimefikisha salamu zako Josh nere ujira nili kabisa awadana nembe mwage tasinini bokendu ikona bawadana awadana lindo bokendu na lere kare konyirira awadana lende na okore mnemeji nda yokora anyore genta kusiba bono mambi bia sana Ken ekero negative na kwa beru mnyakiro itomia korwa sense meri ya diaspora metono mnyakiro ntora rangeri kura chinde Jones yo rangeri ejeje ko banara and void Keni Kisembane no myakero oito as a team diaspora. Safi kabisa kumanjumurire yene mambie ngiyenya satu anjeri to endete koba ime yumurubi. Bonte yango ire wikasanza meri yebiro maikwere naso meje semestino asimambia abone kama leo chitome asobunge igano inka kabisa Ensakia nero muroberi omuya kabisa muroberi moti kabisa arugo gris uko wapi kwa jire marathon kimso motango asanza meri ya nyango kobone siminja abete Maderina da go doubt ya sinini kemi ndole na umechekwa change bao lakini kwete kwa ndaina pana uko ndani biasa na sera chesta ya nalia angumaki medero ni eroni ngumaki rimo
tiri kumagi kabere erondi mongo magi asidori bala stera chesta yane ko bagira mbimono Dolphin Moran ko bagira mbimono Keston Jai kyoko sevani onseli ni metena Kelly Esther no alime ya umurobire kyoko sevani onseli yo besho beshae ambali batanya komocha ko ba imeyo monari sabigirige niko kwariga nawo tena iga ko soane birogo ko soane bikoroto ebirogo biro bie bisaine tiri ko tabana maita sinana badabade buna abantu banga mutaote na moya bagani ebirogo ya igage ebirogo bisaine kabisa asomoro birwensa kiro mondo ikaranse kirgo kiaye onyora libagalisa ine asako agota Ensakia Ensakia ne ngote ina akaya sana mugaso bwa vitamin D okwena kina no mwana umwete ikoma vitamin D alitaba bitege riketse njimbo nyara nayo monto monene ukotwara mugaso daktari ngojale kwanza mubo anato dadiri mugaso Ensakia no bwate vitamin gojase emibere ya ito kabisa ngande goika ora yota na kila chako nyore na biga ni ngora otara mugasasi nini yani kaja kumanyana kumbe anajua siri ya jua akakama mbi mena kro kale kujakira 10 oyo jenjiri bana oyo oitoko konya njerende yons Mwajumurete yango ira sense meri yebiro asema mbi yaboniga turigeria mangana abira atatu litukuri onago tebedina ebintu mbiro tagete kolenda ase obogima bwao kyo sebani uze ningoroje mbi sana niroje Charles Mokaya ningoroje asema mbi yaboni litukuri goro etwa kwana dena mpinto kibirio tagete kolenda yani tete kobogoria buna ligena na bitu arigeti bintu bitano na bibere obintu butagete kolenda buna ligena asogima bwao kagotebi elietari yao enkoro yao purpose yao health yao yani your health afya yao ngaotebi amangana ali okwana na mangana ali eternity na mangana marriage yao ika onyerende kabisa kero montonaro takitu orasa li nyoma yao na ndaseke bora litukura ngaotebi na inka yia yotegete gokira umete silent otakirura ba silent umanjumuri to bo monto oli okwana wano mokutano nayo kokwana bono naye mborori kabisa na nayo gwajire naye be silent ekerota keire koba silent ndirieri umeto mudaro kokwana tabwa the fact ya kokwana yani baada na next talk wewe unaone libaga bonza tena when to be silent indio takeire gokira nekeroba tabokong nekerore buya nekeroba chibes umeto mudaro gokire kera atabwa tibes aboko na bono muntu na bade stress lakini karaji bwad barara aho chara agwake omonu kabisa alia lakini ata turalire ndo bibere bitatona indio takire gokira ekente tanga takire gokora indio gokira when I supposed to be silent ekente tanga takire gokira ekeruta bwadi facts no bomo gutano chora gokira when you don't have facts in a meeting tema gokira otegerera abandi tiga gotabuka lioka okoreta ore pointless tomanyetinga yanda bajakera umeta bantu bali bakoraje meeting rate inanyorwa akire bono boko bwanero munyakero yani ya erebe ojaka gukwana lioka haya kurakira kero tabwa facts be silent ekero otara verify a story when you haven't verified the story for example wekira somo kutano kusasigede usasa abantu ngende kyaro gokwano turamanya ngende kyaro gokwano turamanya story kiere tiga koba umuntu urumwango kurakira ugasigeta abantu bakwana mukutano abo kabisa ali wadana na bayalingi kumbe turamanya usengi bari go discuss you don't know the story kurakira egento kendo takere gokora manyanga mangano urakwane if your words will offend a weaker person amangana ayo takete gokwana na offend umuntu onde na hage umuntu oyo na rete damage iwogo ikokire urachunjuga amangana aho internally kera kwanya na mangana na bara provoke umuntu bono amwago kira ine weapon kitegeta na otebrina ekerota bwa the facts otabwa tikiriota keteko gokwana kurakira ekero taramanye story eyego kwanwa kurakira mwanjumure tikakoba nayo mutangani kabisa kujakana ye kabisa emete nini ebintu mbira mutaka kwana abire fake egento kende ekero oroje mune ngoro yao ya beire umete ndo mutaka kogeche ngoro yao yani kwa iguna kwa konyana no moro kwa konyana no ene kwa go itomonto kabisa chora gokira
Mede ekrodi antu bakuru mana kabisa konyora abantu batemere gutoria abantu kubakonya na yaya umunjo dana kitata gakyombo ayuta akura akira ayuta akura utakore ekoro moriri ayebone ngento tena ekero enkoro yao ya bere tempered tema gokira egento kende when you are tempered to joke about sin ekero orochene egente kingise kokwana nabokira ngirire okore bibe used to be silent ekero jen egente genda akwane nabokira ngirire okore bibe chora gokira na kwa beire weapon engia medo mudara ba korama gwakira for example mudoko tajire gali bika kwale koja kumurama odene ke koro teke na rojera ngina na god metena ko tedi mugano yo mo no musao yo mo eurojo kora interview arna ba ke teke koro terangi buya kabisa meda basa irene no medena ba go giya gerangi ali kya mesa odene ne kerore meda basa irene no medena na basa enga kibali batara koro bosa buye musao ni interview arojo kora Timito shosho kwa kwana godende na tukwane tuendere. Musao ni interview ari kujokora. Kumbe bale galime no ne pasuke derende mwalimu dende meta banu bale yakonyora na mwalimu nere miaka yara abire bono tariko ne dress buya. Muntu medena ro dress limba korosire. Na bono toko beka jita igenga kinere ka tantu taji jugo beka jita yakonyora tu arosire. Bono mwalimu no ale galime. Mwalimu oli yako suka akatajo mongwano. Ai. Umongwano yakamotebereri kweli umwarimu ori akamachikomote pole amate pole yaki pole ngongorere rangi umwarimu ori agachora gokira akagenda ekero bande kumbe umwarimu oyo nero jokori umusawe interview yari ko bayengo mwakwara ngemerimo Joshua ingekwa ni wewe ngoja kwakwara ngo musawe merimo ngoja kumwakwara ngemerimo lakini umwarimu yekera igetaria akanyora interview akamokari interview akamodevi wetire pira kini interview kwabwa atenembe umumurori bono jakire kwabwa okirire bono lakini akamodena akoire gas ojikora kabisha alimpea kazi iko bono okora akira orojeri ari komotaja oriakire etinyi ngora iga tanga lakini na mwete gas lakini ari kwa Joshua na incharo akitokora mereme iyo lakini dende uwezi ona hiyo meremo to konyora mereme iyo gotika kora tema kora akira nango dene kero munta utajire no negalime anjirana oyo gwatajo anjirana tena pole gaki enichi nabi getoko gorobobe wae gwakora lio rojelio to tena bono muomana kabisa amangana makongu sana yani munta tebana otumiro oche kontajo yani ai bon toro jina ebikoro dombe gatega ebiko yani andomana sana na rano no musubati meteni nganje to travel sana because of ABCD nakuru bintu bindega nakuru kericharia na ro musubati to monera gata juboyo akaramata to musubati onde musubati ejo madera agi baba pole agi pole na girumendera kwantachi bongiro nyagitali akino no komutaja tamu umiseti abantu barumeta abanyabitina bayiboiri ne bitina igoran to be silent ke yoko soma abantu ababwate bitina ayekira to muirani ekero komuirani yabeiro bosongo igobona mangana asaregire kabisa ekero tegeko kira manyana amangana ya ogochugo kwana nabwa to bosongo igigendo na mangale ndio takere ko bagogokiro mwanjumure manyana ngakyogo kira abantu abanande baro jokora interview asegete umugako yo manero manene sana akayeri chibeze abasama tengo kwana abasana nabo bwatembwe abantu atwaralire byage ndobwati mbubuneye mono ekero chibese cyumugako ri cyagwa jikagwa abasaba babere bakachibogori bakachibeka mubuko umusubati orenge maiga akarra babugo iri chibese akadeye mugako na chibese cyawo cyagure abana babugo iri ekero banyumete bigo abasaba bari bakakana mugako ri akadena mwakanire sawa akabagasuka bagaisa ko kabosialia kero baisa ko kabosio musubati ori na barengino mwana yaga kumisana ngiringane lyabera ekero bai kabosialia mugakore nda kaiguna ya tigara enda kebara ekera enda kebara akairana hande riba ko sukujire nando mugakore atena tigara enda kebara bana basaba kagejuna ki mugakore bonere no bokotu bwa moje ire ta kogenda
kumba mugako ebone lire kabira agenda ochire osoire gega sabanta bojo okora interview nero monye ne company liri abantu bakorangirwa byo okora interview omusuba diori orenga ali agatana no omugaka naro orenga ochire kebara nero tutanganira tiga cha okora interview tumaye kwendera abasaye bali bakageji kweli abasaye bali bana bagatebuna nutangana bagatangana bakanyoro omugaka nero oremi ngo bakwane ngemirimo. Aye, Joshua, ungewapea job. Ona basubati yabo, musubati ino no musao yo. By the way, hapa hawakupewa kazi. Ingeke ndongerora akore. Gekore terera sama tukale bosio. Tema go kora tema kora akira. No mete montona ro mete no ene kerebese kwa ese ya bese ne rura nyore ekore terre asubugi mabua opi. Mete kwa rebese ya gure yo monto by the way na kwanga na mind mbili. Ni mupe. Gosenyeire. Kwanya nali otabwati kende buno ujumi yako ngirega onyo rebese no monto shwari. Diwe di Joshua, ukipata pesa ya mtu tapea mtu kweli. Hii pesa bwana kwa era depend pesa ile ngeje ora nyore nelio era depend by the way. Mete mondara korono 200. Onye taja kabisa alia onye taja. Azigaro tete kwenda asenzemo na gorra ya ibiro tete ko so asenzemo ya check by the way. Sometimes back nowadays I like traveling as na ningaje do dara na ningaje do tumeka the public vehicles kerone no meta makuta available we go back ebintu bine bikongetaka bona kana renge gari yeyemo conductor ekaye kujibes omwana one school wale goji na ndari kwende school ya gojikero kali akaru 500 oyonde. By then, it was traveling 50 by the way. Made go town back Geroka, by Miaka Make Ingo Quanda, the made in no mondo 70s, 80s. Ikaru Garia, Oyamakaru 50, no Mano Yakaru 500. By then, Bona conduct deka a keva. Would you read the 50? Akamura nearly 450. Omano, yere, Akadavani change. Honum connect the Magoboda change can go home. Get the ya bagachaka kuomana sana njenkirete tato mondo yero ya 450 na no mondo manno kongire sana na bolende konyoro kongire akireta ombeti aya ranga tena ya bana ya dinara 50 kwaru no yo 500 arwa ono timeti ose na korete oyo bobe ose na ngatena bana chibese nara kwa 450 na 50 kwaru njimone ndo na rojira ta mabera no mwana oli ojo 500 aru 50 atigare na pocket money ya 450 mwanjumbo na akoratari goso gose tima idige ndeki kiara bere miake mingi sana na akoratari goso ko debia conduct na aya okori kweba oyo nera kwa 450 omwana nera kwa 500 na akorata magoso mondoli akageju kweli lakini byare nenga motiga bakanda ne sabana njinga ikiranga abu njinga kole mirimo yana na robereti na akorata magoso gose Meda ando male ba kombisane kerento kya beire inyora mwana wa daru jojandega twenda sensema ya check yumanjumeli Ndizi TV mambie asumuro beri Ensakia bona mamngende asemetanda ndigiri bali bato mere SMS ya basemambie aboniga ila Ndizi TV bwansuma usinja akeli tunda girina tena from Karen niko ndani kama kawaida kama kawa auteba no alime jumuro Dolphin mora tena good morning Brighton Joshua my parents abana baye abasani baye na all fans wa Ndizi TV Lero taka tebeti babisa bayo. Kora babisa lero babeire. Obate ina tiga banyama bere. Good morning, Brighton Joshua, my parents, children, friends, and all fans of Ndizi TV. Arise and shine and give God the glory. Every new morning is God's way for saying one time. God, go make a difference, touch one's heart, encourage one's mind, inspire one's soul, and enjoy every day. Brighton, thanks for the good encouragement. I'm in until the end. Ensakia ni yetu kama kawaida. Fantastic day until sunset. Safi, asante sana Dolphin Mora. Yobe shopelado na jonjo kabisa kondani Esponi Mamanyi. Adana good morning umuralia Brighton watching live from Nairobi Rongai. Natuma salamu kwa wazazi wangu Daddy Noah Nyakego na Mam Sofia Gesare kutoka Nyandiba village niko ndani kama kawaida. Edwin Umwenga adana kuruwa Kajiado present watching live Brighton. Aaron Martin adana from Mogonga Kisii County niko ndani. Masezi Dominic adana good morning
morning nikiwa Haringham ma hoteli niko ndani hali tamati. Espon Momanyi out there watching live kazi iko Kenya. Ni ya matajiri maskini atuna bahati out there na ense ya Kenya nigere ya jibasenga jioka maskini awana bahati. Magi out there na kurwa endu maba moja mutule diude jari out there watching live from Nyachichi Secondary School Kemera Ward yone bungeri ya getutu masaba. William Mugaka out there na William Motali Mugaka kurwa Migori Counts tuned in adi mwisho out there no alime yumuru Risa Kamomanyi sabo out there tuned in from Igare no alime yumuru Dominic Nyabuta out there na Umar Dominic Kurukembu Amasago best tuned in aditamati mpaka omwerio wasiri mkuu wakure iso pesa atinandika bali chibese jo na job for that boy wasiri mkuu wakire Brighton kudoa Katali no alime yomoroberio Kennedy Kisemba nilisoma yako lakini umesema ya kwamba good morning, thank you for a job well done, extend greetings to Joshua too. Joshua umesalimiwa kabisa asema mbia boni kwa Kennedy Kisemba lina yasoma lakini nimeirudia Mandela News na wakire ya Brighton count me in till the end of the session Savi Mandere Eric Yosora na niko ndani kurwa Keumbu Alitara kuna sisi wardari baada na good morning Brighton watching kurwa Embakasi Nairobi no alimi yumoroberio yuni yure mmoja uyugwa darioba ole kurwase county area Nairobi kurwase sema ya Embakasi ote ano alimi yumoroberio yuni yure mmoja adana good morning guys, good morning to you yuni adana alimi kurwase town ya Kisii kabisa the Belias Onzerio adana morning kurwa Nyansara ebuli ninje ebundi ye chiomena were represented ke ebundi omena safi kabisa zwaime yumoroberio Teresa Kerubo Teresa Kimutadena good morning brother Brighton from Muranga akondani ya show yobe shopesha following you live no akondani ucharugira mada no alimi yumoroberi kama kawaida Thomas Saboka dana Isabok Thomas from Dagoret South waidaka massive niko ndani kabisa Njibagora iga Habahiri community adana Njibagora kabisa bajitanga Njibagora abu asesemo ya Habahiri asemambi ya Aboniga Ucharugiria madana watching live from Kisii akona sisi hadi tamati. Biasana mashabikiane karomore ime yumuroberi Ensakia abono mambia. Babande awetera sense mesi minga imole nikichana Brown from Ensakia Jebungombe Brighton niko ndani Ensakia hadi mwisho. Safi kabisa kijana Brown ya karore ime yumuroberi. Morning my team there. Imambia engia imecharara bakti inarudi ya charalire ngagirite ine ya Sovikemi imerudi then morning my team there imambia engia nyasaye atwanjeri twaritko lialero indeed not all occasion we need to talk how then tali kira chingaki tutakeire gukwana ibana then you should be silent wedo mudabara kogeji yani okire mwedekero wakirire by the way unamsumbua sana nke kimondare ngere no nyombalia nke jiferista kire osiferista nge jingire naboko naba ngikiaba bede ferista gwabogire bona karobero betiko jia simero yeri tuko indeed not all occasion we need to talk being silent is good at times wishing all fans were Ensakia free day ahead though life ni ngumu kwendo bogi mabrobu akongire let us tighten our belts Kuranyango Junction getting you loud and clear adena bono bogi mabu akongire takato sibe mechibi bana wekato siboro kini kabisa kiara utafanya nini na ala wadanege serikali ya kodire kendi nkeo ya kodire ere 0% safi kabisa karawada na serikali jafanya kitu yote neji promise choka ekonya gotoliera abina bana inchi ba okwana talinje asemambi yabana bya mono manjumure kano jibiro byane bya charade kabisa jia charade jira kamera onge 5 naisano nemo 56 asijiza ikomi inaibere cha abono mambia Joshua nikuje kwa kama niende kwa Enoke mkidogo ngore bini mechende kora maekwira na sore Joshua ngenda Enoke mgose na kidogo kora asimambi yaboniga yenda kombati mwanchumulia ene ndi studio bwa subusi tiangera sese mirinde studio maekwirana ende togende asimirobeliende ya kirali tukanyura nimbada magaseti torena nali airoberito asimambi yaboni ene ndi studio bwa subusi omoroberio Ensakia.
obwansu bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV TV yetengia wansu wo mugusi 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 yakogera tuko ekona yabeire na mbeyemo yakogera tuko ekona yabeire na mbeyemo semero belie metindi wansu wo mugusi semero belie metindi wansu wo mugusi tamanga na maya wansu wo mugusi tamanga na maya wansu wo mugusi pero belie bosemia wansu wo mugusi pero belie bosemia wansu wo mugusi chingera chakogokya wansu wo mugusi chingera chakogokya wansu wo mugusi si yetengi ma wansu wo mugusi si yetengi ma wansu wo kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesime ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omurigirire wigeta senika Ndizi TV go chakera omote nyugota omurure wigesinga Jumapili nigo rabe egesinga kyamasesenia unurabe koko gotera korwega ase studio masejemo kera litukolia Jumapili go chakera chinsa ikomebere chamambia goika chinsa nye unurabe gokoretwa 90 Uncle Dipon Asanya Tomota yao okoba nayo motongyo ito omotolio ito nande tato ito tata nanchire enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montage obisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mbia bana wana mwanchu muri on Ndizi TV karanda da kaba imeyo murubiri bwensa kiali tukulia Jumanne ligia nyorake kuragense ya maneno su ya bono mambia daktari atafika ndani ya nyumba ose ndani ya studio asimambia boniga atutukwanira mangana afya muna botambi watena Jumanne ni ya afya atuware ndafya yeito tuwarana kito ko yerenda ikiagera ntutagete tuware afya ere engia erira tokonye tokore mirimo yeito ya kera litu karuigwete bobe tokwanda kebago karuigwete bobe tokusuka gusto kweligiria ige karuigwete buya na liuranyona gwasukire go chibosi go ikense ya maneno daktari na ingia ndani ya nyumba ngende tokore abere atatu asemambi ya aboniga pia mwana sabali manda tutu majujumbe jaino crowd nya kesi ya tena good morning Brighton tuned in as usual napenda sana Ensakia tena aje Ensakia kianda gekum tereso mboga tena watching live from Saudi Brighton and Makori Brighton na Makori good morning niko ndani hadi mwisho. I think you are to write Brighton na Joshua because Brighton na Makori na Brighton Brighton na Makori bono lende tia Joshua lero ira Makori Joshua sawa Tereso Mbogo no torino Joshua ase umoroberio bono mambia safia yasebali mandete utomaje SMS jina semambia ya boni yekermogo ene kimna no moleime yomoroberi nyora ntora sensema yemitanda Facebook nyore Ndizi TV News Digital boyo sensema ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News kunya chinga kira boko on tweet @Ndizi TV News asemambi ya aboni safi dot morani iliona okindismas out there from Ekenyoro Ekinyoro Ekerenyo sub-county hospital tuigena itambe bo Samaro Nyamira awate atomote bino ale ime Eroni Gisagini awate na good morning Brighton Makori korwa magena gesaba kwa na wakrisha kama kawaida imeyomoroberio goika omoelio safi na ara wate bana Mugaka Bonvas na Kuru City Bahati Mairitiza Haero Present no alime yumurobelio asemambi ya aboniga safi kabisa. Mugaka Bonvas neroyo na yesoma ase ime yumurobelio asemambi ya aboniga asante sana nkero mwendelete koba ime yumurobelio bwensakia bono mambiri tukulia Jumanne ligi ya nyasaye atwanjere tuadrolire na andetole ime yumurobelio bwensakia ase emambia ya aboniga bono tikatuirane asensemo ya magaseti asemambi ya aboniga tororena narali agendelete koto agendelete koba ime yomurogose ime ya magaseti aito asiritiko dialero puna botamini ngombate gaseti ya The Standard ni gaseti ya The Nation boigo ninjiko chutialia ase gaseti ya Taifa ya torena imepewa usto ubi ase gaseti ya The Nation manjome ni emorgete buna egentonkere inside bush voraira 2027
omubwasi miuro moja mbali bakumotebi na bono muraibu omubwasi miuro moja Raila Odinga taya kurwa siasa aborro achigotema sintundende ya gatano nomo baba the 60th achigotema asense meri ya 60 stab igoro yogoriye kerwe kenene kurinda abandi ni bakamoteina ya tatwara interest ekerobono ekerokini pressure ya begru kurende bali ase ekiama kya waiba karonzo musiokana na Kenya mata karua na barbuni go ba mereta mate kerwe ikie kenene igobono korana Raila Odinga who will be prime 82 karobago te abadende na nere bantu barba kumusukuma ne kurwa sikiama gia ODM bunaji kuriye kerwe kenene nande mwako 2027 lakini wandani wengine Karonzo nena te kuriye kerwe 2027 na mata karwa nena te kuriye kerwe igobono aitu junalele ase beji ya kanna gatano torana pressure Raila na nyanchirane aji kuriye ekirogo Boga sika sideni muri kidena bono kiganje ya serikali usituresha ni gakare kuriya 140 billion ejujira jikokonya so wakane mesara ase ense yaito ya Kenya kulingana na omo wasiri bwekanje ya serikali njuguna ndungu ni adene serikali ni gebegete meroberi yo jikoini increase amangana ya budget ya 2020-2024 ase 162 billion elinde ejikokonya gwakana emesara yabakora imirimo obe serikali ayonaro agendrede asinjira ya abene ayona bakonyora se beji ya beji ntangani gazeti ya a Daily Nation nara wadena I have a brain tumor but the doctors diagnosed epilepsy panic attacks yani nara wadena nabwa the brain tumor kulinda banyagitari nigo banyarete bako diagnose egenteke ngao ayona boko tokonyi kunyarigeri asoboime torre narali arororo poi gase gase dia to gase die ni murkirtena omosaja bwe myaka 50 bono ni gairanireka akogona Joseph Ondongo ni gobono airanireka asense meli ya ligwa village imeya omapay ekera jete 1972 for 50 years his family knew nothing about his way family anja maitenga yarenge kunde bono mugako uniga iranireka amangana makongo sana abeire koroje baka abana bakinire ba beira banene bona kare gusioka igabuo inka ayino jina aramurikire asiga seti entangani kiki agardo mugako yakagenda diwe tinga ntorto ni elia se beji yagadonga donga yachiet igasale na kiagordenda akamanya ansobo ajete kala bana ba gore wakana revi ajete kala ngokonyo molinde de family ona yo ngodone nyali ase beji ya gato de gaseti ya The Standard gaseti ya Daily Nation bonde yangu irani ase gaseti ya The Standard torrenarali Roberto ase mambi ya boniga pia bana sema mando maje semestino ase mambi ya boniga goja ase studio yangu irani ase gaseti ya The Standard beji entangani ndole eri kirega asomonu bwa eke songo eri goseke nyamorero erigena it does not make sense. What does not make sense? Yango to so mega. Experts ni gobono banyarire bakomo jumra ibwenze Dr. William Ruto ase igoro yogo kina kubogima ebirango byobogima ase serikali ya itarabe kemeroberio yogo konya ba Kenya. Kolanga rauni go baderina oko kina kwebinto awo kina gwe tax ne elina meroberio ya bekirugo ikabon. Ne serikali ya Kenya kwanza abune experts ba whatever ine beji ya entangani boy go e beji ni mregedena desperate for a job any job ebija ya kirabu ene kabisa naba sai bali gweta ntiri busano naibere pachete asense meli ya Nairobi asensemo ya Embakasi Gadson ibaba toko semeri nankori kubalenge goji asikyombegeria Kenya Defence Forces alilit kurigoro abantu 7,000 amabagata keren 350 oka usina arata aleta kere oka lakini abantu bari 7,000 usikolile biche yo manjumuri na bokorana makumia sana asega seti yo ya The Standard ayona aramurikire igabu kabisa asenjera ya abene
abalimu nigo bono banyare bate abuna amadeni okona nigo abuchiri jiskuru ekara serikali tara kwa jibese ujesi skuru ao ime yense ya Kenya. Ega sidene ligedena sivo sabanzuri mental heal tribe orna aba kolimere mbe serikali na bara atwale abakongu bwa mento ando juna lile ase beji ya gatitorode narali engi kimorekeire kabisa. Nino jega igana points of departure for talks team kanozo musioka niga bekire chinkwana jirina goika chichiko gendera karwa bekiro boroso bwe chinkwane cho ja by Batson ejigyo chiko gendera sense meli ya Bomas of Kenya. Ngigore ase beji ya imega seti ya The Standard umanjumuliria ndigirina bono state 6 to detain Mackenzie forwards for 6 more months. Yani serikali gerigeti gojiko batanga abavuazi ba Mackenzie bali babwadedwe asemetienyi etano nomo erevosio. Ekero obutu kibaenda mbutu kikyo bogo koroshwali. Orojege kana Mackenzie andu babwadiru bakwetalia mebere yatogire mebere ndetera atoka alia sensema shakaora nande serikali tegetote abuna etagete 6 months more. Iriyo bagendere no jungusi yabo ine serikali na berigete asebeji ya akabere gaseti ya The Standard. Former City Hall official ordered to forfeit 8 million. Oyo akorire emirimo ase county ya Nairobi niko bono agochigwakana 8.5. Ejiji gora kana niga jinyorete kubwatakana na enjeretale ngendonge anene asende mero ya magana yechimbera ase county yo ya Nairobi. Aina arara ase beji ya kabere bayona alienda takomulekerwa asense meye ase county ya Migori umubero yomo abanyanyi banigo bachakire obotugi asokoli umubere bwo musajo yomo yonyalete kago sira mysteriously na kagoto na kagatoka ka frauded asense meri ya Hispania. Abinyonyorengo asenjera ya bene asigaseti ya The Standard. Asense meri ya Krifi niko bono mugavana bwe county ya Krifi abekire miroberio yoko semina go train yabasaye asense meri ya digital education program. Ayuna rondo jamrekira se county ya Krifi. County ya Krifi county ya Laikipia nige margadena bono serikali ya county yo nigero beredigo chikolika aba medical staff 250 ine county ya Laikipia. Boye gotogorigeti asensemo ya Naivasha nerina omosae goso mwana bwe miaka 10 ikominoyo nanyaletheka kwerusio bomoyo kubwatikana niri rojeria lenga senga omosae yo omwana oyore ase grade ya 5 nomo nigo atokana litukiria Jumanne gya asungetie ase ekerama gienka yabo esto aliasinzama ya Ndroto mara inkushu location 30 kilometers kuru na Naivasha town. Mwana moke bwe miaka 10 niga erusiri obumoyo ngikira iru mwana moke rusio moyo ne family ya omanire amagana makongu sana alengerede amurikere igabo asigaseti ya The Standard. Ebeja gatoteka sesi ya The Standard mwanjumane ili murikiride buna bono etengo omogoko ebiriato ebichuri nigo byabwate tense ekero mugaka bwe miaka orweteke miaka 50 anyardiga kwira na insi mugaka Joseph Bondongo nigo bona anyardiga kwira na singa yae ya Legal Village West Kanyanda location county ya Homa Bay ekero lende arachire achiete 1973 miaka go ya 50 ekarbo nadari United ni family yae somero mayenga yumugako ya chete ngia chete gokora ngakia korta kamanyabun sobe miaka 50 nanda kairanda anyanyora se beji ya agatato ikaseti ya The Standard. Ikaseti be one murigedena a student who died in Canada throwback to Erigoy omwana uri okwete ase semo ya Canada niko bono mubiro ye onyarego kolet kurwa sense yo go ikasensema ya Erigoy Marakwet kero akwete metianyebere ya R. Familia yo nigo yanyorete omubere ali sensema ya Eldoret International Airport ekorobono baro beri ya matanga yo komwenia omwaro yanataka gosira sensema ya Canada. Experts nigo bagoteana bono economy nigo yasarigire nandi nigo ikari gusarigire rodana experts for the Rutonomics has been off track yani bakar komo jumra ibwense muna
taranyara mangana economics igotara konya inse nyanyora se peji ya kane peji ya gatano ni morgetena mental health issue among civil servants on the rise. Principal Secretary nigo akwande bego somo likibotambe ase wizara eri wizara ya mangana ya chenda amangana chenda nere yonero garote abuna okorana omojando yogo obongo nero yabeire ase obokongo cyasa bakora imirimo obe serikali aya nigo baya kwanda litsikire karabanyorete oroboti korwase ekiombekeri gia korobotuge igoro ya mangana gender violence amangana domestic violence amangana affirmative action ngakibintu bigenderede ase ense ya Kenya. Ebeja gatano maniri mredena Kenya kwanza rasmi Trocons as proper talks set to begin. Mabwasimiro moja na Kenya kwanza niko bono baro bedu joka chinkwa na bene ekera mangana matindi arowiru ujo kwanwa asijingwa na icho ja paipatsa njiko juko gendera asinze meri ya Bomas of Kenya. Ayuna amorikere asiga seti ya gatanomo gaseti ya The Standard sebeja gatanomo gaseti ya The Standard. Nindo ja sebeja gatano kabiri morikete mugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangasa ngaki bono akare ngaki Kawira Mwangasa akare ko rangeli oko oiprobe gose oko obotuki igoro yamangana donations mobset hair donations on fire ekero donation jira kare korwa bona abantu niko bachibege tomuliro ekero bona abure abanyanyimbo okoro obotuki igoro yingana eyo bona abanya school niko chireka tiyerigena anobo koreli anekero jis ebese tarabwadoku goje school weika boniga abarumo banini ngo bande gutwara umucyando manene ekerbo ikabona bataranyora jibese cyabo kibakora imirimo osijiji gukora imirimo asiskuru ao Karua Child Suit questioning her move to East Africa Court Karua ni gategete kwenda sense media East Africa Court ilikoliya bwenebwa abomo bwasimio ra umoja enye soma sebeji ya 10 gaseti ni ya The Standard ngwirene ya gaseti ya The Nation peji ya kabere neli murgede muna bono omosubati otiwa osomo boraka otiwa amo na sister in law nigo bakari kurwanira obo enyomba gose estate yo muga koye na mumuro mwabo ya 419 million estate oje mosubati mabata na mariana yaito ekaramuka karote na ya marina yo muga kone anya soma sebeji ya kabere epechi ya gatatu nili burukede na nili murikede buna umuga koli bono irana nkasobo ase miaka aberisko miaka mengi sana kero arueteka akagenda jinsi ensi yale bono iranire ndoje bantu bakara gotenga na bono mbogo iranire kabisa nyanyora ase pechi ya gatatu Omosajo siri mysteriously in prison oyunyara ka osiru bagma bwae ase meri ya Nakuru government chike prison bono nigo obotukibwa chakio kwerekina ingikirete ogosira ko Omosajo iwe miaka 30 nene 34 years oyo bete rumande ase ejera ya Nakuru anyanyora ase bechi ya gatatu bechi ya kane ni murethena obobisi bure ase simioro moja oboko mosuguma Raila Morodinga achikobolie kerogo ya sikibora yo banene 2027 ayini gara se beji ya kane na gatano esomere ngoma yena mbo bisikyo ekerondo jina omuraibwe mabwasi miuro moja Raila Morodinga goiko mwaka o 2027 ni gara abe miaka 82 inemeke na bakubolie kerogo kolega nanchi 82 na bakubolie kerogo lakini bako mosuguma sana konende abamori bwa simiro moja ngo duara broko bageka ekra bana baudana Raila bori abane bara baudana kanonso musio kabona woko boko mata karwa woko ai woko boko bono korna otegiroso mena ni nani anasukuma erinde basuke Raila achikobori kerogo ya 2027 the 6th born metobori jintu dai sano ire ya tano bono teatorena ina chigweta karago sugumwa achikobori ekerogo kon Raila na deana na bara na bata gero ko retire ko politics lakini wana ba madena bado tora tiga ngoko tigera siasa
kwani siasa ni ya nani. Ebecha ta no mega seti ya Daily Nation ile murigete na bono serikali gose bali bakora chingwana gatio mabwasi miro moja ne serikali niko babikire meroberio ngakiba chiko ora chingwana icho itiko lia ichuma. Ahina ndo jamre kere asika seti ya Daily Nation mwanjumuria ekerondo jena mo secretary general be kama kerigo se giriyo kwegera abafanyikazi goto France ya Tony ngobona tena ya unions niko jire still so they are still fighting for workers yani parambana to koremeremo yabo yokurwanira abakori emiremo yokurwanira abakori emiremo konyono nengeri yabo gusikonya chi condition bakore emiremo yabo buyasana Teira mogusundu sa tena na Naomi kurwan London bomachoge borabu no nde imeyomoroberio na Jumanne onsimba Steve Nyotoigo shobesha Keva Busire Nengo Kennedy Onsembe Obuji Ogaro Evan Nyombaye amona banda bange sana adena barime yomoroberio Trubosa kemuma adena morning following live aduwa tibia kabisa simambi ya aboniga ambari banda de kontomera SMS yaba simambi ya aboniga adena barime yomoroberio Eric Osoro nimeona uko na sisi kwa sense meli ya Elitaro Keumbu kalodeba uko na sisi hadi tamati ya simambi ya aboniga Bia sana sinti nyaboke ningoro jote anori me yomoroberio asemambi ya boniga imeyande Steven Rwansu bomagusi Igwa tuoli niweta tena yaya mtiagoto mochi onyoli tukulia Jumamosi muraibo mwasimiro moja na mojeti France ya tule kama tena yaya France wa kirire sana na wanyo kwa chile imeye serikali kakitetea maslahi ya wafanyikazi Ayuna arondoje amurikiri kabisa World Health Organization niko bono ya nyarigi kubori abarai Kobeka priority yabo ase afya babeke miroberio ase afya erinde baske gochibosio birengo bya afya so menga ase peji ya 10 ase peji ya 10 ibo igone murigidira bono serikali gose state nigegari kobori ementwe amatuko yoko motanga Mackenzie amo nabavuasi bae asa matuko alebosio 180 days erinde obotukimanya arebo gokorwa igoro yinganeli ya Shakahora bada waja malisa Shakahora bado bali gitaburende na nigo bagendrete kutukora obotuki igoro yingane yo ya Shakahora ayuno jina ramureke nataka ngumureke gosingo bicarari ko ikazi semeri ya county store nali aeroborito asensemo ya counties kato ikazi semeri ya counties ase county area Kajiado bono nigo yaba betereirie aba gendi bigi na Kigali kutambuka ko ikase chinsemo chinde osichinze chinde ya Uganda ya Tanzania ilikoligi amaguta ekeronse ya Uganda ba Tanzania ba amaguta nigo ale inse ake igo bono ba de alende na ya bidi banga batambuka jingumbu banyore amaguta yo kerense ya Kenya amaguta achire gesara Abantu babere nigo basiti oguma bwabona abande abange otero chingoma asensemeri ya Samburu magiga yabasaga nigo saga nabande nsemeyo nagoita abantu abo babere amana abande gutigirwa chingoma Turiona ndwaro jumo wasiri bobole ndi boyime kidore kindiki narwete kurege tindi gochi asa basaga ni abakoda basaga bande te goitabantu wanege kurege tindi bande te goitabantu bono ningo ogotebekene abantu baitiru ayenege kurogorwa ono einere serikali Azensa mezameri ya Muranga nino jibuna abare mia bange bali bagosimeka sogam nigo bono babekire miroberio yo changate sogam na maemba bago chiko ikera obore mibwabo asense meyo ya Amuranga ensemo ya akirijo nindo jena abantu batano nomo nigo basiti bogima bwabo magiga yenyumba yabo kubwatu omorero litikuria chuma 2 marogo bago kiera chuma 3 kero baraire umuriro kabwate nyombe yo gati yabo nigo abasubati tetriguma na abana batatu nigo basiti obugima bwabe kero umuriro yo bategeta sensemeri ya Tumek ekinyo ya Tumek kuyeka ward ekero bono basiti obugima bwabo pole sana nindo jegana sensemo ya Nyamira nigo ndo jina serikali ya county Nyamira nigo yabekire emeroberio yoko chikobeka lichiko lyokolenda abana ekobeka geba create lichiko lyokolenda abana ase county yo ya Nyamira ayindo jina ramulekera sensemo ya counties asenjera ya abene
abo kwa somera asinjira ya abena sigaseti ya The Nation asimambi ya boniga na rayo abo kwa somera sobogare nigondoje nema asigaseti ya The Standard karongo chukora ndoje na nema National Environment Management Authority nigo yanyarekego sieka ebirabu emerongibere ase county ya Kakamega Marava na asenseme ya Kakamega Marava na Mumias biribi bwate eriyo gosibi gwake eriogi ase enseme bego none chikanisa na joji cha irwe kure tiniruna mukienda kuweka sauti kubwa na nyinyi tutawaona na nyinyi tutapambana na nyinyi Nchenga nigo bana karote ya Biruto abo atebya banyanyimbo batige gutumeka chinguru wetane kerengo kuminyokia bantu bari barasoma bwasi miuro moja usoro barasoma murengo yubwasi miuro moja kaukwana litukuligara karegetigwe asikambiro kya makandara litukuligoro nigo bono atebiruna ayapitia mengi ekarabo lituko lya Jumamosi marogoba akairuika saka nyombata manyeti akakorerwa mangana makongu sana akabori guna ngaki manyete ngikekorora soma bwasi miuro moja ayibono naro amange otageronya soma asebeji ya 5 ya 12 gaseti ya The Standard Umanjumuri ndoro jena Anglican Archbishop Jackson Oresapit ni gobono anyarega komochia ekigambire kenene yasubirungote anene lingana gyanyarege wetubuna gays and lesbians mbabwate obo sibole bwo Leicester ekiombe kyabo kaukwana Oresapit ni gatena yaya eyo nenjera embe sana yo kuandamaini gosikwenda mamincha n'abakenya anekera abakenya abange baraba Kristo nande babwate igikuru kyabo buna jigei ne recipients matagiri gotoka ase ense ya Kenya sibona abolirie ababwata ni bechikanisa awa kogikerie ngane yo na kobeka emeroberio emia agosemia basae mbaso ase ensemeyo ya amangana LGBTQ first student mwana omorokiwa bwe miaka bu ose third year university student ora gosomera mangana computing and informatics student asensemo ya Maseno University ni gasiti obugima bwaye ekero ekerato getega kwete ekero botukibwacha kutorena ningi kirete agashiruma bwaye ke nandine kisa kende gosine korgendi ya kore karoro jina bana bange ndwaro jumwana gete kurma chako siali no yongor Maseno ekero korna amangana ya menta kande to bajini kikia beire ekero amangana abeire aborokiwa bi university bakarego siri obogima bwabo nindo jega ase ensemeri ya Kericho bado aseti ya The Standard nemo regredena na ki familia ya moya aseti abanchu babo 6 kubatikana no basukano bumorero uyunyara ko gwateka ase ensemeyo na maliga na mayanda ade asike ensemeyo kare familia go siri abantu batano namo limo kubatikana numbasukano bweba mubasukano bumorero unyara ko gwateka ase ensemeyo ayuna rara sinska setia The Standard angorro ponte de okuira asensemeli ya Daivareo Thomas Sangara Buknivazo then from Murama village Nikotundi Brighton pamoja hadi tamati Thomas Sangara bia sana mete oyo akwero gerida didi rio murayo rio Buknivazo kero mete Thomas Sangara na Atleta Revolution asense ya Buknivazo lakini ndende omweri oyo mosani oye oime kabisa nero mo assassinated nagegera botambe ngote ana adui yako ni friend wako mosani nero mobe kabisa mosawe kera kale gwero gerita Thomas Sangara akongnyori sana murayo yore the revolution aka sirjigali chigali gete aba Thomas Sangara oyo chigali chaka tumekira aliji nene kabisa jibasenga jibasu agasiri agadaji gardo tumekanjiri jiko maintain economy eriye kubekwa maguta bike akaja kutumeka inyange lakini omweli oye akareto bolemi omweli oye na baba beta assassinated ali sensemo ya Buknivazo mete bone karo korama ya goika togotigwa tiango ira sigaseti ya Taifa Leo mayiko manyanga hii daktari ingira asema mbia boniga akifika Joshua niambie nzo ikitozo asensemo yoba chenu kanojene birobiri biensemo yoba chenu bia ikire asema mbi ya abone tianda kwero kasika seti ya Taifa Leo asema mbi abone tumanye na rali amurekeire asema mbi ya aboniga leo ntarehe ngapi leo ntarehe 19 Septemba mwaka 2023
tiando lenge gaseti iyo ningie karego teba gaseti ya the Taifa Leo egotebana risasi ya 6. Ukisikia risasi ya 6 inamaanisha nini? Risasi ya 5 Makori wa sumura ibo mobasi miuro moja Raila Amolo Odinga wana bago diana lende risasi ya 5 na bolira lenga shaba litalenga shaba kweli hatujui hiyo tutafika mwaka 2027 torena ndirenge litalenga shaba sijui lakini ndio baadhi yana kinara wa Azimio ambaye amekosa kiti cha urais mara 5 atakuwa na umri wa miaka 82 katika uchaguzi ujao. Maana nyesoma sebeji ya kabirena lisa sidia 5 nomo litalenga shaba litalenga shaba. Raila akiwa na umri wa miaka 78 akabiliwa na shinikisho za kuwania urais tena mwaka 2027. Atashinda? Hatujui. Majibu yatakuwa mwaka 2027. Atashinda? 2022 na sire tuna serikali. Lakini mambo ikakuwa fanya ilikuwa. Hatujui kama sasa risasi la 6 litafanya mambo ama vipi. Tukanyengo mpaka 2027. Mungu akitujalia tukiwepo tutaona mambo fenye yatakuwa. Wakenya watafuta mafuta Tanzania, bodaboda na wafuvi nao wana hofu ya kushindwa kulipa mikopo. Dojimana abantu ba tambogere Tanzania ko chikulia maguta. Nandi nira Mackenzie apaki Kisani. Atarajiwa kuchua hatima yake, alikuwa anatarajia kujua hatima yake jana, lakini serikali imehomba siku 180 zaidi za kumzuia kizuizini. Taragambi wikabona. Lakini ande basabire 180 days inde banyare bako bakora uchunguzi eli takire okorwa. Ni ushuru wa kujifinjali tu. Serikali egatebana yani ni ushuru wa kujifinjali tu. Wakenya balipo kwenye wengi barabu yaendete komia, lakini kuna watu kujifinjali kutokana na ile ushuru wa Kenya wa mapato ya jini wanaotoshwa. Maite Wakenya barabu kurwe bangali niwe tene gazeti ya Taifa Leo tena mbarali barabu wanakula minono. Wanakula minono ali minofu kabisa, wanakula minono kuchandegete. Waislamu kusaka mwafaka kuhusu mwandamo, hiyo utasoma ni ya Waislamu hapo baadaye. Ayundo jina aramuregeire asigazeti ya Taifa Leo ya Kenya. Gharama ya maisha yasukuma wanafunzi wa vyuo vikuu kugeukia ukahaba. Hiyo ni gazeti la Taifa Leo inasema ya kwamba gharama ya maisha yasukuma wanafunzi wa vyuo vikuu kugeukia ukahaba. Mbona wamegeukia ukahaba? Ili wapate pato. Na ukiingia kwa ukahaba kuna madhara ya ukahaba. Iyo ni wethene mwakia mangana kariko konga sana karoba soerere amangana au ukahaba. Boni Arwala ataka rais atimue mawaziri wa biashara, waziri wa biashara Moses Kuria, mwenzake wakawi David Jirjir na washauri wake wa Boni Arwala atena bona banda watumuliwe mamlakani. Bado si waro kabisa. Ayunaro agendrete kabisa. Mangana makung sana na bogwe somere gazeti ya Taifa Leo omanyana na agendrete kumurekerwa konde nago chute. Ezra Chiroba piwa kalamu katika tume ya mawasiliano. Wakirosiko. Adena bodi ya tume ya mawasiliano nchini imemsimamisha kazi Ezra Chiroba kwa sababu ambazo hazikubainika moja kwa moja. Nafasi yake imebewa Christopher Wambua kama kaimu. Bado sababu ambazo za kumubandua usa kumurusi obisi wikabono njiramanyikana bodi hiyo nero ya murusi tioro wikabono tiramanyikana wikabono nangi kiagerete ikamurusi obisi wikabuka ayo na aragendrete asigazeti ya Taifa Leo asemambi ya Abonia. Kondakta walia kulemewa kufikisha malipo ya siku kwa waajiri wao.
Gazeti ya taifa le Kongo kusane iko ikayari kama ngana matindi sana yote yana kulingana na ongezeko la mafuta. Bona ba conductor ni go bono batari go ikirania ebese ili bakaire kitajiri cyaba buri tangani. Kotadu ngibara korende bona abantu mete bandrane ko butu bari mirimo bona muntu bugana ebese abante bakori bona ngakirende to kora bona mangana ara makongo sana. Nindo jina oyo ndinero mete nani anaitwa nani? Moses Kuria. Na debedi gashago yoro mokonyi bumara ibwensena injire kene ngokwana. Omonto bino sinyirugo na gakonya kora maguta tiga kunyege sima kiai. Then I'm truth man. Sasa nani anaongea ukweli? Nani anaongea ukweli ya kwamba na kokonya koralemeka maguta kunyege sima. Gashago mojiri Moses Kuria. Moses Kuria mwera na yaya. Mimi niliongea ukweli mtu. Serikali tira twara sima butego twara. Bona tiga ndo bakunyebe sima byao. Aina aramangana ara sense yeito ya Kenya asema mbi yaboni. Leo ndi Steve Bonsumo kusoma Jumaria na korera nsema ya magazeti bona nyore gazeti elibwanjede bwe somere asobo ime na sobo gale inde nae kwa makonyora na arali agendete ko baime asumuruberio osasensemo ya magazeti ayo naro agendete ase emambia ya aboniga asensemo ya magazeti twenda asensemere motumoko manyanga daktari kira asemambia aboniga elinde togendere no muroberito asemambia aboniga konde no ikire tutaingia katika ile sekta yetu ya afya watameko tena afya nero utachiri utaweza kuwa na nyumba mingi chigali nyingi lakini kubwate birukunyo toko gendigali chons Medina ngora tenda abantu na nogore bitanda bitano ebiya tugurara bitanda ebyonza at the same time nogora jigali jibasu na bakenya bandi bachande tega utwara jigali 50 uwezi endeza jigali at the same time uikopa geyemo oendie kusotwa jintere baisa nande obabute ekero bugima bono bugende kokonga igeme ndombire yani unajua dunia tunapita by the way agalmodana nena etore iko Toenda sense mirinde studio enleto kwirna manga daktari kira simambia boniga toso sense medio bocento skene on distribution wansu bomausi Joshua kaskwako Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Gwikira bona iga omwanchi omurieri ankorengi ngakwamanyire eshiringi nero ekogendia ensi tobire tugosanga asomoroberio bwense yobonchereria naboigo ase esabali yobonchereria astobire tugukomanya naki abonchereria bagukina korwa sekerenge kemagochia ase ekende kurende omoroberio bwesabali yobonchereria naboigo ense yobonchereria nigo obere gokubwatanigwa naboigo koba egento ekemo umerana na inte Frida Kerubo ochaka omutinyi ogocha kera litukolia Jumanne na boigo ijuma ochaka chinsa inyago ika chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omoroberio yo Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza,
room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asegatia ito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Spexels Opticians abubale clinic kia gudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town.